Uyazi ukuthi uTikTok nje manje ule drugs. Elimi. uTikTok ufana nogwayi lo omelayo. Hayi madoda. Nawuke wangena kona uzongena uzothulele ngubeni obobheka umuntu ugibele naye eTexini 1 2 3 uzomthola kuTikTok. Hey madoda. E-office kunabantu abaphelelwe imisebenzi ngenxa ye social media. Phelele imisebenzi. Lento ifana nesidakamizwa ngiyazwa ngelilanga bethuka abantu bethi nizidakwa nina niphuza utshwala isidakwa sibekwa wena ukuthi sibe isidakwa ngoba uyasicabangela ukuthi ngoba isidakwa nje iphuza utshwala kubo umuntu odakwayo yazobhuza ukuthi uthatheleka kancane kanjani emndenini abamfundi wonke umuntu umbukela phansi yazi ukuthi kunegama elikhishwa isidakwa engeke likhishwe umuntu ongaphuza. Thank you kunjalo njutha labantu abathuka abantu ngisho ukuthi i-social media esikhathini samanje ngifuna ubatshela abantu bebonke bebuka ukuthi i-social media ungena ngoba ufuna ukufunda ibhizinisi noma ufuna ukuthola ulwazi noma ufuna ukulapheka lana ke ngizokutshela inhlanya zehlanyeni kuzongena uhlanya likhona abanye abantu abahlanya njengalo kuzongena omunye ongakwazi ukukhuluma bakhona abazomsupporta ngoba imndeni emdini ikhiqiza kuma nje kusazalwa abanye abathukana abazolandela yena lo muntu othukana umuntu wrong akabona ku social media yabo nje abantu engake ngivele ngithi ngiyakwazi mina ukhanda idliso lenyembezi zembongolo ngikunikeza idliso lenyembezi zembongolo ukuthi noke nje kwakhala into noke wadlisa umuntu wakhe ehlezi ekhala nje wonke umuntu uyagcwala la yabo manje nengathi nginedliso lenyembezi zembongolo ukuthi umuntu wakho nje uzovela ekukhalele nongekho eduze kwakhe ungabona ukuthi ngiyagcwala kanjani. Hayi madoda. Hayi ile ufuna ngikwenzele lona ke liso lempilo. Ngiyalidinga bakhala umama. Bakhale doda. Yabo ngoba ngekho ngilana nje ukuthi ngabe ngizona ndiliso lempilo. Yebo phela iliso lakho la. Enyembezi zembongo. Yebo. Ngiyalunga manje. Vele kukhale uDote uzongikhandela abafazi. Lapho ngiyisana lembongo. Dote ngifuna asithwali le ka akuthwalisa uthwalisa imatha ngifuna ukuthwala noma webhuti yazi ngifuna ukuphendula nje ngokusobala angifuni uqamba mama futhi nje ngifuna ukubatshela bonke abantu abathwalayo uzane nje ngithwalisa ngiyathwalisa mina bhuti nasi isithwalo lesi sinyakazisa ngisho nomuntu elele embhedeni ezogijima kodwa ngithwalisa nangabe ufuna ukuthwala ngokuhlanjulula izinto zedalwa zakini hayi ukuthwala lokho kokubulala umuntu othwalisayo angeke uza kanjani no50,000 kodwa ufuna ukuthwala kodwa ngizofuna yini ungavula ibhizinisi baba umuntu wonke umuntu usuke enayo umthwalo yokuthwaliswa kodwa kezidlo zilakho lifike lihlale kuwena ngendlela efanele hlambulula umuntu umgeze umqaqele zonke izinto zakhe la ekhaya asithwalise asinayo uthi imtikolosha asinazo uthi imoya ukuthi ngizokunikeza isigubhu ngithi mina hamba usebenzisa leli command lizokulethela imali asiyikhandi la ekhaya into ebalekile ukuthi sisebenza umuntu ngokuthi engathi idalwa zakhe zingakhanya umuntu zemnikeza umsebenzi ekhanyiseleka ubona namhlanje imiqondo yabantu abasha bazi ukuthi kuyathwalwa ubobheka abangabi ngisho nabaculi bayathuka kuthiwa bathwele ngisho nobani ethuke kuthiwa uthwele abanye sebesaba ngisho nokuthenga imoto ngoba kuzosetshenziswa igama lokuthwala ulele izwe lonto leyo kunamhlanje kunezingane ezasebenza kanzima zaze zafika kampumelelo kodwa namhlanje bahlupheke phambi kwabo bahamba ngenyawo njengami nje mina ngangunyaweni kazolonke ngangihamba ngenyawo ngangathwele namhlanje nase sengiphumelele sengithwele nase sengivusa imizi yobaba bethu sesithwele kodwa sihlupheke phambi kwabo sasinane emzini yasemakubi akushiyo ukuthi awuthwele kanzima ngithwele kanzima ngani iyona ukuthwala ngoba sathwala kodwa nje la ekhaya budayi isithwala sinaso asithwalisi ngizwele kuthiwa bozofuna lento cha bhuti anginayo manje ngizothola kanti into engenabo cha inyembezi zembongolo hayi kona lele bafana abantu awona inyembezini hayi ngitshela mthabela umbuzi baba ukugcina nje ngakumina ubhuti usesemncane umbhekile usesemncane sizwa ngakithi le sikhule nayo nje ebhekile okay so akaze kufika umuntu athi kanti umfana omncane kanje inyanga like into ezifana nalezo zinokwenzeka nophuka nje abejethi kuzongena cha impela ngabe kusho njalo nithi hawo
lo muntu olikane ebhakede uyana lo muntu ositshela okwenza futhi TikTok mana ke futhi engifuna